vha Road Traffic Management Corporation vari vareili vane thanziela dzavho dzo fhelelwa nga tshifhinga vhukati ha ḽa 28 ḽa Ṱhafamuhwe 2020 na ḽa 31 ḽa ṅwedzi wa Ṱhangule 2021 vha tea u vha vho no vusuludza thanziela dzavho namusi. Licensing centers are working extended hours and they will also open over the weekend to assist as many people as possible. So motorists are advised to approach their DLTCs to renew their driving licenses and avoid inconvenience on the roads. Zwichizoralo vareili vha tshi khou gwaraba nnḓa senthara ya zwa vhuendi ya Ḽiṅao fara Bloemfontein vunḓuni ḽa Free State. Tshifhinga tsho engedzwaho tsha vusuludza thanziela dza ureila tshi khou guma namusi. Vhunzhi ha vareili vhe vha vho fhindwa vhukuma vhe vha vhe mudubani vari zwithu zwo zwi khou tshimbila nga ongolowa. The queue is moving so slow. I don't know why, but I think inside there is 4 or 5 cashiers that working inside. We know all the people who are supposed to work there isn't there, but they do get their salaries. Half of the cubicles are empty and all the people feel the same. So yeah, it is very frustrating. Senthara iya zwa vhuendi yo vha yo vuliwa lwa tshifhinga tsho engedzwaho. Vhalanguli vha ri netiweke ya ri tshi ongolowa tshoṱhe zwine zwa sia zwi tshi khou thithisa kutshimbidzele kwa tshumelo. Vari vhoṱhe vho ḓaho a vha ngo ḓo humiswa vha songo thusiwa. After the deadline of the 15th, when the minister extended up to the 5th, last week, the members of community did not show up like they are showing up today. But yesterday and the day before yesterday, we managed to help them up until beyond 6 o'clock. I made a commitment that even today, although the queue is long, we will accommodate them. Minister wa zwa vhuendi vho Fikile Mbalula vho tsivhudza vareili uri itshi ndi tshikhala tsha u fedza tsho ṋetshedzaho vareili uri vha vhe vho no vusuludza thanziela dzavho dza ureila.